Žena rođena u Crnoj Gori živjeće 80 godina. Najčešće će se zvati Jelena, Milica ili Marija. Već 23 godine za redom rađat će se malobrojniji od dječaka, jer Crna Gora preferira muškarce. Svaka druga djevojčica rođena u Crnoj Gori pohađat će predškolsko, dok će 97% završiti redovno osnovno, a 91% srednje obrazovanje. Žena rođena u Crnoj Gori činit će bolje obrazovani dio stanovništva ili 67% populacije sa diplomom specijalističkih studija i 61% sa magistarskom diplomom. Nakon završenog obrazovanja se zapošljava i čini 44% zaposlenog i aktivnog stanovništva. Njen radni vijek trajaće u prosjeku 28 godina. Ostvarit će dominaciju u profesijama u sferi obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, a njeno prosječno primanje iznosit će 692 eura u odnosu na muške kolege koji će primati prosječno 761 euro. Na najbolje plaćenim poslovima će raditi svega 31% žena, dok će ih čak 2/3 biti u najslabije plaćenim profesijama. Žena rođena u Crnoj Gori imaće 28 godina kada sklopi brak. One koje žive u gradu rodit će 2 djece, dok će žena u manjim opštinama i seoskim sredinama roditi 3 djece. Najmanje 4% žena izvršit će makar jedan abortus. Pretpostavlja se da je polovina izvršena samo zato jer je beba ženskog pola. Za ženu će materinstvo predstavljati najčešći razlog težeg zapošljavanja, a često i razlog raskida radnog odnosa. Svaka druga žena će praktično pola svog života posvetiti obrazovanju svoje djece ili unuka, te voditi brigu o starijima ili osobama sa invaliditetom. Tek svaka 10. žena imaće partnera koji doprinosi kućnim poslovima, ali svega sat vremena, dok će ona raditi i do 3 sata duže, a žene na selu do 5 sati. Žena rođena u Crnoj Gori provešće u prosjeku 10 godina svog života obavljajući kućne poslove. Žene zaposlene u institucijama zarađivaće u prosjeku 16% manje od muškaraca, što za vrijeme trajanja njenog radnog vijeka iznosi najmanje 31.000 eura. Jedno od 3 preduzeća u Crnoj Gori vodit će se na ime žene i uglavnom će se kotirati u sferi malih biznisa. Samo će 20% žena doći do mjesta odlučivanja, uključujući upravljačku poziciju u preduzećima. 48% žena iskusit će povredu svojih prava u toku rada, prilikom zapošljavanja ili prestanka radnog odnosa. Svaka 5. žena će razvesti svoj brak. Procjena je da će oko 30.000 žena iskusiti neku formu nasilja tokom godine, a samo će 1.500 prijaviti i potražiti pomoć. 74% žrtava seksualnog nasilja nikada nikome neće reći o svom iskustvu. Žene u sportu čine tek 10% svih crnogorskih sportista. Samo 8,8% trenera, 13% sportskih sudija, a u Olimpijskom komitetu svega 1,4%. U vojsci žene čine svega 11%, a u MUP-u i upravi policije 20% profesionalaca. Žene u politici su se udruženo izborile za kvote u izbornom zakonu i povećale šansu da se nađu na izbornim listama i budu izabrane. Ipak, žena rođena u Crnoj Gori mogla je da vidi najviše 24 žene u skupštini, najviše 4 žene u sastavu vlade, samo 1 potpredsjednicu vlade i samo 1 kandidatkinju za predsjednicu države. Od žena u politici zahtijevaće se stručnost i obrazovanje, dovoljno radnog iskustva, političke vještine, odgovornost prema porodici, ostvarenost kroz majčinstvo, moralnost, pamet, ambicioznost, sposobnost, poštenje, upornost, hrabrost, lijep izgled i šar. Polovina građana pojam rodne ravnopravnosti spontano vezuje sa idejom o emancipaciji, sposobnosti žena, zaštiti od diskriminacije i od rodno zasnovanog nasilja. Druga polovina građana pojam rodne ravnopravnosti vezuje za radikalni feminizam,
odricanja od tradicije i nasleđa, istopolne brakove i nešto što je nametnuto s polja. Danas, 37% muškaraca smatra da su muškarci i žene potpuno ravnopravni, dok 71% žena smatra da muškarci imaju veća prava. 60% mladih smatra da muškarci i žene ne treba da dijele kućne poslove, a skoro polovina vjeruje da nije dobro da žene zarađuju više novca. Ako nastavimo ovim tempom, treba će nam 95 godina da zatvorimo rodni jaz u politici i 257 godina da zatvorimo ekonomski jaz. Žena rođena u Crnoj Gori živjeće 80 godina. Ako se rodi. Jer u Crnoj Gori muškarci imaju prednost.